چه حوجه ملاقات با مستطیع؟ آواش خوان لیست بمرایا الو کی؟ آنقرا Hem aşıkı ve ne yarı. Yönetim kademesi o insan emeği saygılı İroşum ve nave partiya emi halvikir. Bir Kamal abi kayyum afetin zaten. متى قلت يا از بدري كذا تتم فوق الغاز تتم الامان انا جيرانا يا وتجبت بازل Ya demaku cemaatك آباد به آن ناوه ما کرا درباست بینینا دیمشین حاشای جماعتی حاشای منا حضور از كلم راشم بلال